Ni papa wa Patrick wendaniwe muze cyane. Huyo ndiye mnamjua sana. Tugiye kuandika jambo ry'Imana. Tutazungumzia neno la Mungu. Ndashima ko nabonye Aline muvuga ubutumwa hariya. Kumuona evangelist Aline. Narashitse ndamubaza ashitse. Nilipofika hapa nibazana Lutira na nikauliza Lutira. Mzee Serende uyu munsi niho namubajije mu bitekerezo gusa. Na mzee Serende ndavuga ati sawa abantu zange babonye. Hao watu nitawaona. Buriya nubahira umuntu impano ye. Ninaheshimu mtu kwa sababu nubahira umuntu icyakora nezerewe kivuye mu mutima. Ninaheshimu mtu kwa sababu ya kile ambacho anakifanya. Kandi umuntu nakirisha kurusha na mtu akiwa na jambo ambalo anakuzidisha usabiri uweze kumheshimu. Haleluya. Sinobasha kuririmba nk'uko ari Nazareti. Siwezi nikaimba kama Aline. Sinona kuririmba nk'uko ndi Nazareti. Siwezi kuimba kama vile. Sinona kuririmba nk'uko Petro Nazareti. Siwezi kucheza kama Petro. Umuntu afite icyo yahawe. Kila mtu ako na mambo ambayo na mwingine ako na kila mtu. Ndabonye hayasirimba. Kuna mtu nimeona akicheza. Wale wanazama nini? Alikuwa amesimama. Wale wamebaribaya wale. Hauri Ndiye murahone. Haleluya. Haleluya. Kari nawaza turirimbire. Acha Aline atuimbie. Nawe musaze namwandikiye. Nimeweza kumwomba atuimbire indirimbo imwe. Atuimbie nyimbo moja. Iminota 5 kwa dakika 5. Hasigaye dukomeze. Na tukiendelea. Mwese ndabashimiye. Na nyinyi wote ndashimira kubwa mushiki wanje naturutse hariya. Dada yangu nari muzi mu mazina nilimjua kwa ariko nari ntaramubona. Nashimye Imana ko nakubonye. N'abandi bantu tumaze gutarama nabo sindi. Na wengine wote ambao tumejua. Namwe Imana ibahezo. Mungu awabariki. Karibu.
barikiwa mpaka ushangae. Karibuni mheshimiwa Roy. Asifiwe. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Ukomeze kwirindira Imana. Nawe endelee kuimbia Mungu. Kandi ibindi bituma usihoreye igihe kirake. Na mambo mengine utayaacha. Ubireke muda haujafika. Ukorera Imana. Imana yashaka kuyikorera cyane. Fanyia Mungu kazi na Mungu anakukorera Imana izindi gahunda bazo zihagarike zose. Mambo mengine utakuteza kabuyo, utakuteza kajagari. Bigatuma utamafuta, bigatuma upoteze mafuta, usipoteze. Barika pembeni. Weka pembeni. Usibe uhindure zero wamuhera kuri zero. Na uweze kuzima usibe paka kwa zero. Korera Imana. Fanyia Mungu kazi. Icyo yahari. Komeza ubyakore gusa. Mambo hayo yanatosha gukora uzihore. Na hayo imetumikia wakati wako huko, muda wako huko. Tuzabishakisha, tuzanabisabisha. Shonyine bizaza automatically. Yenyewe kandi biza ari original neza. Yatakuja yakiwa ni original. Asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mwibwire ukorera kuja hapa. Kwa mafuta y'Imana mu izina rya Yesu. Tunasema mafuta ya Bwana umuhanuzi kandi wasigara abana mafuta ndayagusubiza icyo ya mbere uzakomerezeho kuko uzayobora uzategeka Imana izakugira umuyobozi uzayobora umurimo w'Imana kandi uzakorera umurimo uzakorera Imana ya Mungu. Mungu akubariki. Amen. 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 Bamba kuzaraje muri science maro ufate akaikira tibise kukomeza kukarikira watakayo waza mengi waweze kuendelea tuli Mungu kandi tunashukuru sisi tuko kwa kiroho na roho anatufanyisha hata imani wameenda vizuri ili yani bazabisubizamo n'inshuro 10 mu wanje hiyo nyimbo inarudiliwa hata mara kakanda kusubiramo na ninafikia mahali pa kubaharu mugabo warenganye Yesu yararenganye. Tugiye kuganira amagambo agera ku 10 kwihuta maneno yerekana akarengane ka Yesu. Yakuzubyo yarenganye ku bwacu, yasubye kwa sababu yakubiswe ku bwacu, yapigwa kwa sababu ukuntu yahemuwe ntacyaha yakoze, yatukanwa kwa sababu akazira ibyaha zacu, lakini kwa sababu ya dhambi zetu. Imana umugisha wa musore wa Mungu amubariki kijana yavuze ku gisirima cy'iramuzaho alisema twari tukibara kuzamaraza kukiza lakini arimo tunaweza kufanya yadashi. Imana umugisha. Mungu amubariki. Sawa, reka tusome muri Yesaya 53. Tusome Yesaya 53. Umusomyi mwiza uzi gusoma aweze kusoma. Ahere ku murongo wa 2 ni mstari wa 2 ageze ku wa 4 hadi mstari wa 4. Muri Yesaya 53 umurongo wa 2 mstari wa 2 kugeza ku wa 4 hadi mstari wa 4. Gaho naso soma. Aravuze ngo kuko yakuriye imbere ye k'ikigeshi k'igishitsi cyungurira mu butaka bwumye, yari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga yari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi biba amaso, natwe titumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje ko wakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetanishwa n'imibabaro. Amen. Nyamara ibicumuro byacu ibyo yacumitiwe yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi n'inzimba ye ntiyadukije. Dusomye n'uwa 5. Tumesoma hadi mstari wa 5. Imana yabavugisha. Nari nategusha ijambo ry'urukundo, nilikuwa nimeandaa neno la upendo, ariko ngo numve bari abaririmbyi barantonetse ku gisebe, lakini niliposikia waimbaji wamenigusa Naomba reka tuganire kuri aya magambo. Nikasema tuongee kuhusu maneno haya. Yakarengane ka Yesu. Kusulubiwa kwa Yesu. Azira ibyaha byacu. Kwa sababu ya dhambi zetu. Kandi turakora nawe yakurukundo kuko yabikoreshejwe na aliweza kuyafanya izo zose yataza kudukunda kama si upendo. Akayemewe gukubitwa rya bibo. Hangeweza kupita. Akayemewe guhemurwa imbere y'abantu. Hangeweza
yari yambaye ubusa buri alikuwa uchi kabisa imbere y'abana n'abagore mbele ya watoto na wanawake ili sisi waweze kufika ili tupate uzima wa milele ili aibu iliyokuwa na ile mfumo yari ituriho zile laana zilikuwa kila yose ili aweze kuwa dhambi za ulimwengu kugira ngo bakizwe nawe waweze kupona kandi kugira ngo babone ubugingo buhoraho ili waweze kupata yakagira umuntu n'umwe muri buzaribuka siwa hata mmoja wa kupotea ahubwo bazabona ubugingo buhoraho bali wapate uzima wa milele. icyo bikorera umutima w'urukundo Ni hayo yalifanya Bwana aweze kufanya hayo kwa sababu ya upendo wake. abantu batagira urukundo, Wale ambao hawana upendo, abantu bakunda bamwe bakanga abandi, wale ambao wanapenda abantu wengine banga bene babo bakanga abavandimwe babo, wale ambao wanawakataa ndugu zao. haleluya. Hari undi muntu uzi kuvuga Igiswahili yihuta kurusha uyu. Kuna mtu mwingine anajua kusema Kiswahili Niwe haraka. rurangiza abantu. Imana igurumuke. Mungu akubariki. Haleluya. Haleluya. Niba hari umugabo warenganye, Kama kuna mwanaume ambaye amesulubiwa ubwacu abanyabyaha, kwa sababu ya sisi wenyewe, wapfira umukiranutsi, unaweza kufa kwa sababu wakwitangira umukiranutsi, unaweza kujitoa, ariko biragoye lakini ni ngumu gupfira umujura, kuweza kufa kwa sababu ya wizi. Ni ngumu sana kwitanga gupfira umurozi w'amazi abantu, kujitoa kwa sababu ya mchawi. abandi baricaye kuyu murozi akire, Ili mimi nife lakini mchawi huyu hawezi kupona. kubera ko mukunda kuvuga abarozi cyane, Kwa sababu unaongea wachawi sana, ndio maana nimetoa mfano huo. kandi muri cyo cyaha mwagize gikuru mwarakizamuye, nacyo kirazamuka kigira vitamine Nayo ikanona naracogesha baracambika ikaweza kuosha mukabalisha kwa sababu ya kunena kila siku. Hey. ubuno naho bigeze utahari twese azashamusha aho bigeze kuri naho tukigejeje naho tukizamuye Mahali tumefika naho utamurozi wese karagenda yeyote ambaye si mchawi ataenda mbinguni. niko gamuri niko muri kubikora Ni hivyo tumefanya usaha wese lakini wesavyo wese natihana icyaha kama hata kubali muri burasha muri gihe ataangamia. icyaha gikuru Hakuna kandi dhambi, icyaha gito hakuna dhambi, kandi icyaha cya mwene hakuna dhambi, kandi umuriro munini hakuna kandi umuriro muto hakuna kandi umuriro wo muri mwene uzatwika abantu katikati ambao umuriro n'umwe na gehanamu n'imwe na jehanamu ni moja. uzahana witwa umunyabyaha wese Yeyote atakuwa niba mwenye atihana dhambi icyaha cya kama hatakubali kutubu. sema amen Sema amen. niko kuri ijambo ry'Imana. Hiyo ndio ukweli wa neno la Mungu. uriya musore kabuze kato Kijana huyo amesema ni karusiwa. ati ndashimira Imana kuri ba bandi atari ko bari abandi Lakini wale bari bakumbuye pe hazikuwa na upendo kwa sababu yao. Biblia inatuambia dukunda abantu bose Biblia inasema tupende watu. Wana waovu tuwapende, Tupende watu wote. tukunde watu bose, Tupende watu wote. abinaweza tubakunde, Wema na wabaya Kristo tupende. yakubakunda, Na taba tupende. bari beza bari babi, Hakuna wazuri. yaje gupfira abagome n'abanyabyaha, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, igihe nawe ugiye gukunda, ugomba gutoranya ababi n'abeza, ahubwo ugomba gukunda bose, kubera ko Kristo umwami wawe akunda bose, kandi ko yapfiriye bose, nicyo gituma nawe utagomba kubaguwa ngo uyu ndamukunda cyangwa uyu sinumva. Ndio maana usibague ninapenda huyu na huyu na huyu. Gukunda ni itegeko rituruka ku Mana, itegeko Upendo ni sheria kutoka kwa Mungu. ni condition. Ni sheria. Udakunda wese ntiyabyawe n'Imana. Asiyependa hajazaliwa na Mungu. Udakunda atarakizwa ntaramenya. Asiyependa Atarakagara ku musaraba atarahagera. hajafika Ariko msalabani. ukunda wese niwe werekaga ko Imana iri muri we, Lakini anayependa kandi nawe akaba mu anaona Mana. na yeye hapo. Nicyo kintu gifatika kandi kigaragara. Hiyo ndio ishara ambayo inaonyesha kwamba mtu ameokoka. Ndio. Mukazamaza kubitwereka. Wokovu msikuje kutuonyesha, Tubwire ngo twarakishije. kutuambia ya kwamba tumeokoka. Neza dore twarakishije. Angalia vizuri tumeokoka. Neza turi abakozi b'Imana. Angalia vizuri sisi Dufite tumeokoka. n'amavuta y'Imana. Na sisi tuko na mafuta ya Mungu. Ariko abuzumenya ko afite amavuta y'Imana. Kuna mtu anajua kwamba kuna mafuta. Abuzumenya ko
Bwana kufita mafuta chama kali. Ni yeye atajua kwamba una mafuta ama hauna mafuta. Amen. Yesu yalitanze kugacha. Yesu akajitoa urukundo Yesu yadukuruze. Pendo ambao Yesu alikuwa natwe tugomba gukunda bene data bose. Pendo ambao tupenda uko baba bameze nuko baba bateye. Vile walivyo na kandi bakababanira na tuweze kukana wao. Niwe umuntu adakunda mama we kama upendo mama. Uyo umuntu adakunda nyina wao. Yoza kumukunda wewe. Kama hapendi mama yake anaweza kupenda wewe. Umuntu udakunda nyirasenge, mtu ambaye hampendi shangazi yake, akanga nyirasenge ntamuramutse ntamuhamagaye kuri telefone, mtu ambaye hawezi ongea na shangazi yake hata hawezi muongea, kakandagiriwe na hawezi kanda nyirasenge ufukana nasi na shangazia yake ambaye ni dada ya baba yake. Uwo muntu yokunda mtu huyo anaweza kupepea. Niba nakunda umuvandimwe bavukana kama hapendi tu yasha gukunda abandi batavukana, anaweza akapendaje watu wengine? Mwabirese Bona msiaki kwa muhamagara kuniita Kampala, yuko Kampala, mwabaje muhamagara bene wanyu muvukana, asimuite wabaje kuhamagara basobanira baje gusengera baje korone nabande, simuite wale wazungu ambao ukabasuko baraye nuko babyutse wasalimu na ukabakunda ukanabare ukabakora icyo bashaka cyose. Era yuko hamagara abanyamahanga n'abandi mbele ya kuwaita watu wa mataifa, mubanza muturekeho hirya y'umuryango we wanyu, si mtuache ariko nimubanza mukiranduke mu muryango we wanyu, lakini muwe wenye haki kwa Mungu na muwe na kitu cha kuwasaidia. Kwa msimbuka mkajiria hakurya hivi munaruka mchanga wewe wacho simpanura tuwe ni wacho singampanura na huko kwetu mimi sio nabii, ariko ningera hano lakini nikifika amatangira guhanura Imana iravuze Imana yaanza kutabiri Mungu anasema hapana niba tarahanura imbere ya madamu wonusuru Mungu alikumhumure bele basile kontere bayaduwa kama sitaweza kutabiri mbele ya wangu na kuweza kuelewa Imana iravuze anicha imbere haya Mungu amesema Mungu zawibukiriza kama ukihubiri nusazaga kubwiriza ukabura mchungaji kama ukisimama kuhubiri uzureba madamu yawe uzukubitaka jishurewe angalia mke wako bila unapohubiri. Harabana shobora kuhaguruka, kuna wale akisimama madamu akambagira uki na mke wake anainama kari kuko yamukubise konji kana kuko batonya alipika yumva Tanzania yagiye kwicara akabona kunamuka akisema amina ndio anaanza kuangalia umenya ko byacitse washaka abantu bakakubwiriza abantu basubira mu rugo kuwa ya kwamba ukashaka kutabika acha mahubiri rudi kwa nyumba muweze kutengeneza. Twaje muri amagambo yake tumeingia kwa maneno yetu. Yesu yararenganya abantu. Yesu akasulubiwa. Yesu yasize ibyaha byacu. Yesu akafa kwa sababu ya yasize kukiranirwa kwacu. Yesu akafa kwa sababu ya makosa yetu. Ijambo rya mbere, neno la kwanza, yagambaniwe kandi yarezwe, alisalitiliwa n'abatambyi, makuhani, n'abakuru b'amadini, na wakuu wa madini. Sawa wapagani bareze Yesu. Sio wapagani. Sio wapagani bagambaniye Yesu. Sio wapagani walisema abakristo. Ni watu abatambyi bakuru barimo, ni makuhani, n'abayobozi b'amadini barimo, na viongozi n'abakuru b'abafarisayo nabo barabakristo. Na wafarisayo walikuwa watu wa Mungu. Ariko ndio bagiye inama yo kwica Yesu. Lakini ndio walimsaliti Yesu. Lakini wakamsaliti. Kuna karibu. Kuangalia n'abanyu musengana. Kuweza kusalitiwa na watu ambao mnaomba kukagambanirwa n'abanyu musiribana. Kusalitiwa na watu ambao mnacheza. Kukagambanirwa n'abanyu mama muririmba na muri yakorani. Kusalitiwa na watu ambao mnaimba pamoja. Ndiko Yesu cyane. Hivyo ndivyo ilifanyika kwa Yesu. Jambo la kale. Neno la pili. Bamufashe nijoro. Walimshika usiku. Amategeko tusherewe n'amategeko yindi wapi? Kwa sheria hairuhusiwi. Tusemewa kumunyaza. Haikubaliwi kama mwenye sana. Atananiranye. Kama hajakataa. Haramu wangesema kufuata bagache mu madirisha wakasimbuka. Kuna wale wangewashika na kupitia kwa madirisha wewe. Baada wananiranye bati. Wale ambao wameshika basabasha kualefanyisho bakasha kubatwara. Hao ndio wanastahili kuona usiku. Kuko bananiranye gufa. Kwa sababu wameshindikana kushikwa. Ariko Yesu wamufashe kaho yari yananiranye gufatwa. Yesu alimshika gufata nijoro nyuma y'amategeko biteye. Wakamshika usiku kinyume cha sheria. Ya gatatu. Neno la tatu. Baje kumufata bafite amahirwe.
walienda kumshika wakiwa na fimbo, bafite n'imipanga, wakiwa na panga, bafite n'amacu, wakiwa na mikuki, kabagiye gufata umujura kama ni watu walikuwa cyangwa bicaye ama muwati, bakavyitwaza bariko baja kumufata, wakatembea na hizo vitu. ni bande bari bayifite, Ni akina abatambyi bakuru, ni makuhani, n'abayobozi b'amadini, ni viongozi wa kidini, b'abafarisayo twavuze. ni mafarisayo. Asifiwe. Iryakane Neno la Mungu bagiye kumufata, walipomkuja abigishwa baramusize wenyine. wanafunzi wakamwachilia. Haleluya. Barahoraga bavuga mwalimu mukuru, Walikuwa wanasema mwalimu mkuu, uraho neza nyakubahwa, turakubaha rwose. heshimiwa, sisi tunakuheshimu. Akabagaburira imigati, akabagaburira ibiryo, Aliwapa mikate, bagahabwa icyubahiro kubera Yesu bari kumwe, walipewa utukufu kwa sababu nabo ya Yesu. bakabubaha, bakabakomera amashyi, Hata bakabapfukamira. wao waliheshimiwa kwa Ariko sababu ngo ya Yesu. baze kumufata, umwanya uraha, Lakini walipokuja wote wakakimbia. undi anyura hariya, Wengine akapitia huko. aja gusanga ahagaze we. Yesu akajipata amesimama peke yake. Akosa akarengane. Ijambo rya gatanu, Na neno la tano, afatwa muri wikendi, ofisi zifunze, nta kazi gahari. akashikwa kwa weekend, ofisi zikiwa zimefungwa, hakuna kazi. Haleluya. Amen. Buriya muri wikendi nta kazi gahari. Kwa weekend hakuna kazi. Baza basikaho bazamugusa n'abasekirite, Wanaweka tu watu kugira ngo wa bacunge za ofisi ili gusa. waweze kuchunga maofisi. Mu bitaro Lakini huko baza basikaho abanasi, wanawake wale waba uzi ambao gutanga paracetamol, yule ambaye anatoa tu dawa, waba uzi gushyiraho temperature hano, yule ambaye anaweza kukagua nuko mgonjwa. kabari basikaho muri wikendi, badoktere bakigerera Weekend madoka. iyo urwaye muri wikendi, Ukigonjeka uba ufite ikibazo cyo gutegereza dogita ku wa mbere. wewe uko na shida ya kungojea dokta siku ya Jumatatu. Amaofisi yarakinze, Maofisi ziko administration ntizari zirimo zikora, hakuna kazi kuinafanya. ariko baragenda baja gufata Yesu. Lakini wakaendea Yesu wakamshika. Yabivuze neza bigisi, Biblia akasema iyo nama yo gufata Yesu no kumubamba no kumucira urubanza, shauri ya kumshika Yesu na kumsulubisha bari bakwiye kuba 23, wangekuwa ni watu 23, ariko hakora inama abantu, lakini watu si watatu, majorite, si nusu y'abakora inama, sio majority, kandi nta rubanza rwabayeho, na hakuna baruciye par défaut, waliweza kukata shauri tu kinyume. kinyume ya sheria nyingi. Par défaut baravuga Yesu aratsinzwe, Walisema tu Yesu ameshindwa, kandi ataburanirwa atsindwe mu rubanza. na hakupewa nafasi ya kujitetea ili aweze. Irindi jambo ryakurikiyeho, Neno ambalo lilifuata, bamukubita inkoni, walimpiga mijeledi, kandi bakora none, na mijeledi hiyo, kandi ataratsindwa n'urubanza. na bado hajashikwa, na Byari bikwiriye ko bamuburanisha ingestahili aweze mu kuhukumiwa mategeko y'Abayuda. katika sheria za Urubanza rwamutsinda, kama angeanguka bakabona kumushyira hasi bakamukubita inkoni, hapo angewekwa chini, ariko iyo batabanamuburanishwa ngo atsindwe, lakini wao kabla tayari bahise bamukubita inkoni. tayari wameanza na kumpiga. Inyigisho ziravuga ko ari ibisebe 390. Ni Filipo 390, nanjye 39 gukuba 10, ni 39 mara ibiciro 390 ahantu hamwe hano inyuma, mahali pamoja hapa nyuma. Asifiwe. Kubera ibyaha byanjye, Kwa sababu ya dhambi zangu, vuga ngo byanjye, sema dhambi zangu. haleluya. Haleluya. Bahari umugabo warenganye kubwaje Yesu yararenganye, mu mategeko y'abantu ntibyari byemewe gufata umunyabyaha 12 zirenga. Yafashwe n'abatambyi bakuru mu mwanya wa polisi abatambyi bakuru nibo bari babaye polisi yo gufata Yesu. Makuhani ndio wamefanyika kuwa askari. Yesu. Oh Yesu. Asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bakuye muri inkoni babaza, Mjeredi yari ufite udushami 10, alikuwa na kandi matawi buri mutwe w'agashami na kila kitu hari hari icyo bita igera. Igera sinzi niba muri kulikuwa kitu
yabaye ku nyanja ku mazi ilikuwa kama ndoano abarobesha amafi kariya ile ndoano ya kuvua samaki kinjira zoroshe ariko kugakuramo no kurinda kuba kaingia kwa haraka lakini kutoa ni kupasua icyo bamukubitishije icyo gituma bashatse abasore n'imbaraga ndio maana wakatafuta watu wenye nguvu kugira ngo baze kubita n'izinjira mu nyama ili aweze kupiga gukuramo no gushikuza na kutoa umugabo w'urubavu ruto nk'uru ntashobora kubishikuza yiwe kama mimi singeweza kuitoa ariko ni umusore w'imbaraga wo gukuramo n'imbaraga lakini ni mwanaume wa nguvu gukuramo inyama zikomoka na kutoa kugira ngo bakubita muri za nyama muri za bikomere zabi piga tena kwa vidole akomora na kutoa tena kugeza ikoni 390 kisha hesabu 300 ibihimba 390 ibisebe 390 vidonda 390 n'ibibyimba 390 na pingo 390 Yesu hayo ndio Yesu yalifanya yego kubwo kubitwa kwa Yesu niko Yesaya yavuze kwa sababu ya mapigo yake Yesu wayakwanze na tukaponywa magonjwa indwara zawe zarakize mu izina rya magonjwa yako imepona kwa jina la Yesu intambara zawe zirarangira nicyo nakubarije vita zako zinaisha intambara zawe zigiye gushira zigiye kurangira vita zako zinaisha ibintu bitatu byari bikugoye mu buzima mambo matatu yalikuwa Imana yavuze ngiye kubikuraho Mungu anaondoa abantu batatu bari kibazo mu buzima bwawe magara watu watatu walikuwa shida kwako Imana igiye gukuraho Mungu anaondoa ugiye kubona Imana igutabara ugiye kubona utaona utukufu wa Mungu vuba itakuwa hivi haraka igituma cyo tubivugira imbere y'abantu kwa nini tunasema haya ushobora kuvuga ikibuko story hatuwezi kusema kina haje kwaje kugira ibi yahiriki na kijiwa tutaweza kugira ngo shani bisohora muzamenye mu Imana yarabivuze kwa sababu ya kitimia kutoka abagabo bo kuja guhanurira mu mazu n'ijoro sio watu wa kwenda wamesema wametabiri usiku kandi bisaba ko tubanza kuzigisirima cyinshi na hatuhitaji kucheza iyo tutakizingiye twe tuzavugisha Imana yavuze iyo yakivuze hasa tutacheza Mungu akiongea no muri taxi hata katika taxi muri taxi kushimana ikavuga ati muze kurya na kurya na Mungu anaongea na akasema nimesema nienda kalamu na gapapuro sinagenda izo ninatembea nikiwa na kitabu ya kuandika halaona agera Imana ikavuga ati banzu vuga ibi ngibi nibi kuna mahali tunafika kafara kalamu bandi kuko Imana yavuze inachukua kalamu na kuandika ya Mungu bisaba alihitaji Imana ni Imana yahitaji hiyo ni karama ya Mungu na Mungu ndiye ametoa asifiwe haleluya ikiturishe mambo ambayo imetoa rukundo tukigira hakuna upendo urukundo rwarashize upendo imetoa abantu babayeho kwikubiririza watu ni watu wa kujipenda abandi babaye banyamigendaho wengine ni wapenda ntibashaka kureba abandi hawataki kuona niba yari agahaga n'abana be kama yamekula na niba abana be bari kuja ku ishuri kama watoto wake tumubashiza base wabo nyuza ba nyina wabo muulize mandugu zake tumubashiza imiryango y'iwabo n'ibiki muulize mafamilia oya ntabyitayeho hana yitaye ku rugo rwe n'umuryango we yeye na akire abe neza atajiri abandi birabareba wengine ni shauri yao ni igihe cy'imperuka ni wakati abantu bazaba bikunda badakunda wako watakipenda bila kupenda lakini wenzao kama rafiki wakosa ariko nubwo inshuti zabura tutafanya nini tuzakora iki tutaamini tuzizera gusa dukomeze tuendelee yakiriwe urwo gupfurwa nyine alikatiliwa hukumu ya kifo ataburanye ariko twabuze bila kujitetea abambanwa n'abagore akasulubiwa pamoja na kandi bamushyira hagati na akaweka kwa umugome umwe iburyo undi mugome ibumoso mmoja uwo muri make nawe yari umugome kubera ko yari na yeye alikuwa kandi abamba ku musaraba w'isoni na akaweka kwenye msalaba wa aibu kandi umusaraba wari ukwiye kubambaho na msalaba yari akwiye kuba ari ikivume alikuwa ni mtu ambaye ariko yemera kuba ikivume lakini alikubali nta cyaha yakoze hakutenda ariko kugira ngo twebwe dukizwe tubone ubugingo ili buhoraho sisi tupone na tupate uzima wa milele. haleluya Haleluya. Baraba yari yarafunzwe Baraba alikuwa amefungwa kubera icyaha kiwe n'ubwambuzi bwe kwa sababu ya dhambi zake na wizi uwo wake. munsi baravuga ati baraba ni mumubohore n'umukiranutsi Siku hiyo akasema Baraba ariko afungiwe. Yesu uyu nguyu niwe munyabyaha ni mumupfungire Lakini Yesu huyu kandi afungiwe ndetse aba ari ubambwa na asulubiwe. ariko baraba ni uwera ni umukuru Lakini Baraba afungiwe.
Haleluya. Mana yirejwe. Baraba wikimwe bose. Ili janga wikimwe bose. Baraba alikuwa simira abantu bose. Baraba alikuwa ni mwizi mashuhuri. Baba bamukuremo n'uwera. Wakasema yeye ni mtakatifu. Yesu abariwe baba. Yesu asulubiwe. Haleluya. Yambikwa ikamba ry'amahoro. Akavikwa taji la miba. Aho kumwambika ingofero y'ikamba bila kuvikwa taji. Ariko bamwambika ikamba ry'amahoro. Yeye alivikwa taji. Uko bagiye kurishiramo walipo bari abishize muri plastic. Waliweka kwenye yifuza bagenda bacomekamo amahwa. Abameze kiriya mitahi kama hiyo bagenda bacomekamo turiya kuma tw'imitahi. Weka hizo chuma hizo kushiramo kuweka kwa barikuruye barahetsa hano gutya ngo barangize bararekura aho hitayishira muri amagufa ile miba zikaanza kuingia bareze cyane bakuruye walipokuwa wameweka sana amahwa yose ari kandi amahwa y'ibijuma amahwa y'ibiti na mimba ya chuma yari mazira na ilikuwa kwa sababu ya nani? Ni twebwe yari mazira ni kwa sababu ya sisi. Baramufunze nibyo nangirijeho walimfunga Yesu ntibamugaburira hawakumupa chakula. Ifungwa yose buriya yafunze Fungwa yeyote akifunga yote tungana gutya hata kile ariko mu mategeko bagomba kumugaburira lakini kwa sheria apate chakula. Hari n'ahandi yifungishije umuntu kuna mahali pengine ufata gharama yo kumugemurira buri munsi wewe ndiye utakuwa unampelekea chakula. Ariko Yesu baramufunze agira iminsi ibiri lakini Yesu alifunga atarya bila kula kandi atanywa bila kunywa. Wa Musa yikoreye umusaraba alipokuwa amechukua msalaba wa Musa yari afite amazi yo kunywa yule mwanamke kaja yari yamubonye ko yaguye umwuma anaona ya kwamba akona afata amazi yo kunywa akachukua maji aramusomya akamubwira ati Mwami Yesu akasema batekurira ngaho gutomeraho mwaho kunywa maji amusomesha y'amazi akakunywisha maji agatima kabaka karuhuka roho ikapumzika. Bwana wabariki. Wabahageze Yesu azuka mama Hata Yesu akifufuka wote wachangiza parfait n'ibindi bihumura neza walikuwa wamepeleka mafuta basanga Yesu yazutse wakapata Yesu amefufuka. baravuga ati nibyo dukoreye ibuye Walikuwa wanajiuliza nani ataondoa mawe. ariko zashimishwa n'ijambo rimwe rivuga ngo Nashukuru kwa neno moja akaliviringisha jiwe alirandura ryabuye na akalikali alicharaho akaviringisha jiwe alirandura ryabuye na akalikali